E setse e le kgwedi ya bosupa ba sa bone dituelo. Badiri ba re ba ntse ba lwela ditshwanelo tsa bone kwa tirong. Ba latofatsa setlamo ka ditlhaselo le botlhaolele. Ba re badiri ba bantsho ga ba duele go lekana le badiri ba basweu le mororo ba dira tiro e le nngwe. Ke hlalosa gore ke se le dikgwedi tse supileng tate wa ka. Re ntse re dutse ka ntle re le ho lock out re lokuwe out ke employer ha re kgone ho batla menyetla mesebetsi ka ntle hobane re ntse re hlahella re le batho ba sebeletsang firme ena ya LFC Milling jwale ho thata hobane ha re fumane letho ka kgwedi ha re lefe re beile ka ntle so malapa a rona a safara haholo ntate wa ke 7 months ha jwale re sa sebetse bophelo bo thata nene ka tlung ha ona letho le kenang a safara bana ba kgona lo ya sekolong selemo sena ke na le ngwana o tlameileng go ile sekolong ha kgona ya sekolong ka lebaka la baneng ha ona letho le kenang ka gala ntse le thata haholo malapeng ebile nou tjena re tse ding tsa difeme tse kgolo tse tshwanang le bo Red Cross di le re assista fela ka dijo mare kgwedi tse pedi magotlo a montse le thata bane no ntho engwe le engwe e alapsitse engwe le engwe ke mathata fela ka malapeng. EFF e re maemo a setse a bakile dikgotlang magareng ga baagi le fa go le jalo setlamo se thapile bangwe mo maemong a bao ba leng mo setraekeng. Jalo gona re le EFF ntho engwe re misteng ka maoto go bane tabena ha e sa le ya feme mona fela e se kene le ka ga motse basebetsi ba hirilwe nakwana mona ba se bana le dikgotlano le bana ba strike le re bona re ntho e tla isa tshollong ya madi ka ga motse jale re kgatlhano le ntho so re dile kwano tla ipiletsa ho botsamaisi mona gore bo ragolle di tletlebo tsena tsa basebetsi ka potlako e le gore maemo a khutlele setlwaedi e leng setlamo se sa tshilo LFC se ganne go ka tshwaela EFF e netse setlamo matsatsi a le supa go ka tsiboga.